Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Maulirin dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini gumanap na isab kami simpangadyan na to kabiaksahan bunga sin pag-iman. Hari na mo pa hikatukbalin pangadyan niya to. Manalam salam kami ang mga anak apo amuin abutan sin pagpamahalaya kini. Halapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dahin dito biya na sinagi masira kita niyo pangaddian taniyo bunga sin pag-iman. Salta miabot na kita niyo in bunga sin pag-iman. Amo na in mga tao tumukbal sa room sa adlaw sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na sila magsukur pa tao sumarawa in pagsukuran nila sabab mapatut na pagsukuran amura mahasud si mahatinggi. Amuyad to mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala in pangaddian limaway yabutan sin pangaddian taniyo na haruman ini gumanap na isab kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bat sabab kagunahan na to ipasampay hana kaputan niyo in panghati dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin hindu piyasampay sing kanabihan iban karasulan nawa na sila piyamin kato taniyo in hipapasampay sinallahu subhanahu wa ta'ala hahuling jaman amuna yung kita niyo in kallam si mahasud si mahatinggi iwan hadis sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Mga kakasinsin Allah ta'ala in pagbagay kahunahan hamasan na to ini sarawa in pagbagayan buko na kabayaan sin tao iban tao pagbagayan himpiun mo bagay amuna in tao magsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab sila yan yung kakasisintuhan, sila yan yung kanunungan sin Allah ta'ala mano siya iyari hababaw singgumi
pagsadyahan sila huhulaan sa rayaw-rayaw, halawm simpakubulan nila, salta bang dimayaw, in panghula-hula nila halawm simpakubulan nila, manu itu yan insyaallah ta'ala, in kasanyangan nila, daing halawm simpakubulan nila, manulin-tulin sila, pahadarat sinallahu ta'ala, lagi-lagi na tuod pasulga, amin siyaddiya, piyagtaramahan kanila, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan, biyayta sinallahu ta'ala suratul insan, imanu siya, wairuun na kapapanjari manusia, malaingkan, in nagpapanjari kanila katantan, agad na in, katan piapanjari sinallahu ta'ala para kanila, in iyan wairuun tao, makapamung, bataon nakawasasin tao, makapapanjari uno-uno. Malaingkan, tunggal da inallahu subhanahu wa ta'ala. Parman si mahasut si mahatinggi, inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya manusia in panagnaan Adam alaihissalam. Piapanjari niya manusia aun maksud niya. In maksud niya kabayaan sin Tuhan. Bukun piapanjari sinallahu ta'ala manusia karena si manusia. Nasabbut hadisul Quds, ya ibadi, ya kau anak kapu Adam, ya ibna Adam, ya ibna Adam, khalaqtuka li ajli, ya kau anak kapu Adam, tumtumatud, ini kau yan aun nagpapanjari kay mo. Di kau mahinang tao, di maauning katan na aunini, labi aulay manusia, di siya mahinang tao, di siya mahinang manusia, bang bukun kudrat iradat sinallahu subhanahu wa ta'ala na hipatumtum kato si mahatsut si mahatinggi piapanjari kita li ajli karena magad sing kabayaan sin Tuhan. Bukun kita piapanjari agarun tayong kabayaan ta, piapanjari kau sin Tuhan marayaw usog na bukon mo agarunin karayaw usog mo, sabab bang mo iaga din karayaw sinusog mo, karayaw lingkat mo na magmula na kauriha mabaw sing gumini, sabab matauday sa malingkat biya kay mo, sa bang mo ingat marayaw ini kau piapanjari sin Tuhan karena sin Tuhan, piapanjari kau sin Allah Ta'ala karena magad kau sin pamarinta sin Tuhan, bukun kau piapanjari sin Tuhan magad kau sin pamarinta kabayaan sin nafsu mo iban sin syahwat mo na Tuhan. Firman sin Allah Ta'ala, inna hadaynahu, sa bunal tuon inhi Adam iban simma puas sin Adam
Pia panjari namo yan. Ang panamo sila pia agaran atulan. Bang sila magad hatulan yan, hidayat katanin hinang nila. Kugdaning katan hinang nila, mabarakating katan hinang nila. Inna hadaynahu sabila. Sa bunal tuod pa man sinallahu ta'ala, piaagaran na mo sila atulan. Na ada punin nakaagad hatulan ini nagsimpak. Aun tumpukan miagad sinatulan. In tumpukan miagad sinatulan, nagtag-ipon sila patuhan. Syakiran, nagsyukur sila patuhan sa tiyo-tiyo din tumpukan ini. Ini karwa tumpukan wa imma kafura. Amo ini mataud tumpukan nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad to mga tuhan, imbunga simpag-iman, imbaga yun sintao, amin miya makada pamando. Imya makada pamando, nagtag-ipon sila pamahasot si mahatinggi. Lagi-lagi, impagtag-ipon nila, nabubuto, kambal, iwan sin pagsukuro, pamahasot si mahatinggi. Dahil nga sa babian mga tuwan, paahabballahu na kalasahan iwan kanunungan sinallahu ta'ala. Inisiyo, amo na mga tao nagtagipon kaniya, iwan nagsukuro kaniya. Bang kialasahan sintuhanin nagtagipon kaniya matan, ang kabungsihan sinallahu ta'ala. Sisiw yan, paabogada ilayhil kufr, kabungsihan, kaastulan sintuhan, inhisiw-siw na, usog na kababain na ka, malingkat na kaibang bukon, hakutika siya nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabungsihan siya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to mga tuwan, nasabot hayat dugaing, innal ladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina, ulaika ashabun narihum piha khalidun. Sa bunal tuod parman si mahasut si mahatinggi, imanga sila nagkufur, nanabuni sinsara sinallahu ta'ala, tiabunan sinakkal nila, tiabunan sinsuaran nila, tiabunan simpito ang gautabaran nila, wa kazzabu bi ayatina, iwan piang himuting nila in ayat sintuhan, ayatul kauniyah wa ayatul syar'iyah, ayat syara' sinallahu ta'ala, iwan ayat manunjuki kabasaran sinallahu ta'ala, pia panjarin niya langit iwan lupa, doon iwan sinadlaw, piang himuting nila yaddo, parman si mahasut si mahatinggi, ulaika, imanga sila yan, imanga sila yaddo, ashabun narihum piha khalidun. Taunal ka, taway sipug pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Misan siya maaddat patao, hakutika yaong kaniyang pagkupur pa Allah Ta'ala, yaon kaniyain panghimuting pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in Allah Ta'ala maulong haipon niya siya rawa hakutika niya di daw umulong hawaran niya, impini niya pagputing, impini niya pagkupur, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waliyadu billah. Sila na yadto yung mga tao makasuko singkayo hadlaw ka na mga tuwan ingkayo riha dunya kapago yan makatapukin tao. Adapon ingkayo hadlaw susungon wayroon na laong katapukan sin tao. Iwan wayroon da tumapuk ka niya, way katapukan niya, way na tumapuk ka niya. Siyabot pa si mahatut si mahatinggi akaywanan ayat, innal lazina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Parman si mahasut si mahatinggi, himma sila nagkufur, nanaikod sila rin hadun halawang kakupur, wala sila nakawing pakabayaan sin Tuhan, wala sila nakapagtawad sin pagtawad kabayaan sin Allah Ta'ala. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, miatay sila halawang kakufuran, mga silan ulaika alaihim la'natullah, piyagmulkaan wal iyadu billah sinallahu ta'ala. Amuin tao magdugal sadya pa tao, dakula problema mga tuan, milikan diugalan hajipun time buno nila hiulugan tuan atomic bomb hinula jipun sambil paadlaw ini abayta si magbabayta di tubuan sagbot giatusan nga ibo impatay sabab dugal mga tuanin iyan nagdugal tao patao. Nabiya din naindugal si mahasut si mahatinggi, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, mga sila iabutan sing kamatay halawang kakupur, ulaika alaihim la'natullah, in sila yan piyagmulkaan sin Tuhan dahil dia dunya sambil paadlaw dahil nga sabab yan karugalan sin Tuhan yung kakupur. Maita sababing kakupur mang lubo unon lubuhun niya in pangatayan mo, ang paway palsug patan sinatay mo patuhan. Biya na simasa na ito ini. Yung palsug patan sinatay sin tao, pakabayaan sin tao. Yung palsug patan sinakal sin tao, pahinang sin tao.
himpalsugpatan sinatay sintao, pabiyayta kaniya sintao, imbayta kaniya sintuhan, karayawan dunya wanadlaw akhirat, nakat, nautod, himpalsugpatan niya to, sabab, himpalsugpatan sinatay niya patuhan, wala kimugdan. Himpalsugpatan sinswara niya patuhan, wala na kimugdan. Himpalsugpatan simpito ang gawta baran niya, wala na kimugdan. Inhiwal sintuyad tubukon hiwal pag-iman, hiwal pakakupur, wal iyadu billah. Larak yung katanhinang niya. Ulaika alayhim la'natullah. Insumuk na kaniya, magmulka kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya nagsyukur. Imma syakiran wa imma kafura. Syakiran tiu-tiu dah. Kafura sa taud-taud. Sa taud-taud din makupur. Sa taud-taud in kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ummat na kauna, lawi aw laha ummatin. Ba't sabab mataud-taud lima sa hapan niya pa dunya. Amin upir kaniya sintuhan adlaw akhirat, tiyo-tiyo da kuman. Ba't sabab kaya sarapan simpagdungog, simpagkita di dunya ini. Ampay na adlaw akhirat, way nakita. Mala aynun ra'at. Yung sipat sinsulga. Bang di kapag kahagaran marayaw. Bang bukun impalsugpatan sinatay marayaw. Tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way kikita. Wala pariurungog. Ampay niya rihad dunya ini. Adlaw-adlaw magpindah. Innaka una radyo sadya. Pagig sin radyo, TV sadya, in TV, bugat mga kapatan karo, tinambuok, so maupat tayo magbuhat, biya paradulil lagu. Biya untuan, siwi-siwi, dayaw nin dunya ini. Dahil nga sabab yan, ligapi mano siya para kala dunya. Na, ampay niya kada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala syakiran li'an'umi. Piyag syukur niya nikmat sin Tuhan kaniya asibi iwan dakula. In kapura, in katani sabyaun kaniya, piyakay niya piyag maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alayhim la'natullah. Tuhan in simukna kaniya panagnaan. Wal malaika. Iwan suknaan siya si malaikat. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Uy, katan mano siya. Naman. Tao marayaw si mukna da. In tao mangi, suknaan niya rin tao mangi pagkahiniya. Wan nasi ajmain. Bukun sadya tao marayaw si mukna tao mangi. Amin tao mangi biasin iwan niya. Amin sugarul, suknaan niya rin iwan niya sugarul. Ini may tayad to. Suknaan niya, naaturan yun yung kahalan nini. Amin adik, suknaan niya rin pagkain ni adik. May tatiyo ito yung pagka-adik niya yung kanila mataod. Dahil nga sa babian, yari tadi sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal lazina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yukhaffafu anhumul adab. Hati niya ang pasik sa adlaw susungon pakuon.
Adapunin sila ini. Amin nagbagay sila kakupur. Di na. Ubus mula, ubus mitum. Ginisan na mga tuan. Sa magliki-likihad din tao. Mang sabutun long hadlaw susungon. Supluan simba si imbuli. Harap pa umbun-umbunan, magliki-likin tao magkatawa. Ampay masanakaw, rawang masabutin nalka, magtangis. Masabutin sulga, magtangis da. Ampay masanato ini, magtangis-tangis ini ng tao. Na. Amuyad to mga tuan, impagbagay hakakufur. La yukhaffafu anhumul adhab. Way makapaku sinsiksa. Gaman magumo. Gaman magkukusog. La yukhaffafu anhumul adhab wala hum yunzarun. Way ruun na tumabang kanila. Way na mga tuan. Hangkan na tawangon na tutudimbaran na to. Ingkakita nyo tumawang habaran na to. Ba't sa babiyari nakita nyo hamasa sambil magtay mangud di na makapagtawang. Magtay mangud hamasa na to inirin na. Inagisintay mangud tawang ako. Inagisinambuk hahinang mo yan. Di takaw matawang. Sa bang bukon bihan tawangon takaw. May tayad tutuan din niya tabangun sa wabhinang nakawa di nga kabayaan sin Tuhan. At tawamisan wala nakawa di nga kabayaan sin Tuhan, bangway maka niya karayawan di na tumabang. Laong sintaw gimba salay kasi. Nangun, double salay kasi na mga tuan. Yaw mo nakikita imangi. Di na ka makatabang, di na ka makapanglang. Ba't sabab nag-ayad na kaniya-kaniya? Nari nga sabab yan mga tuwan. Maun kita niyo papagbagay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Syakiran li'an in uno-uno na ianugara kanya sin Tuhan pihak kay niya piyag syukur bukun piyag kupur. Na yung pagsyukur mga Tuhan biadin mataod na nasabutan niyo. Hasuratul Luqman parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi. Naraak sin Allah ta'ala in anak papag hurmatun, papag baktiun harwa maas, labi aw lain ina. Maita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala papag syukurun. Naraak sin Allah ta'ala in anak tujuh parwa maas niya lawi awla inina niya may tayaddu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sabab piag burus siya hina niya sakit ganapan sakit lamma ganapan lamma. Atulayan mga tuan. Di saan kapag duyag-duyag sin anak. Di saan kapag pasyal sin anak, di nakatay kuran hina niya. Wahnan ala wahnin, lamma ganapan kalamma. Sakit ganapan sakit. Wa fisaluhu fi anain. Nagipat kaniya
Bang man siya mahinangda tao, di siya makatudyo pahayop. Sa babaong tao mahinang hayop, ulaika kal an'am. Hina niya kay ama niya. Lagi-lagi na hina niya. Nah. Unim beta di katusin Tuhan, anis kurli. Pagsyukur kau tuod pa man sintuhan kako. May ta, sinahinang kau tao. Piyahula kau halawm sintian hina mo. Way makasud lumi uno-uno. Fi kararim makin. Nah, paman sintuhan, habianin hantang anis kurli. Ay kau magsyukur papatta mo, pag-atud mo hansam kau. Pagsyukur kau patuhan mo. Sin naipat kau hina mo. Sin iayaran kau hina mo. Kaya mo. Hamasa na ito ini mga tuan, nagsyukur hatunang yung mga tao. Dengan sabihan mataud tunang sing kasubulan, mataud tunang sing kabudjangan. Sambil maas-maas biadagbus panunang. Nah, buko na mo ating pagbakayan. Yung pagbakayan, pagsyukur kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinuras sangsahi ama mo, sinuras sangsahi na mo. Matug di makatug. Sabab sin sakit, ganapan sakit. Na, yung mga yadto, pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Anis kurli, pagsyukur kau patuhan, wali-walidaik. Ubos mo magsyukur patuhan, ampa kau pagsyukur parwa maas mo. Sa paharapan na patuhan. Na mga tuan in ayat ini, nakura pamasa na to ini. Anis kurli parmancin Allah Ta'ala, ay kau tuod magsyukur pa isiw-siw na harap mo na patuhan mo. Nahinang sabab ama mo kaina mo, inulas sangsa nila. Pagsyukuran niya ito pa Allah Ta'ala. Bang kimugdan na kau magsyukur patuhan, anis kurli wali-walidaik. Ang panakaw pagsyukur kanama mo kaina mo. Naaturan niyo mga tuwan. Bang biya dinindagbus. Singkahalan sinlungbo bago hamasa na to ini. Nakaunari magpakatuging barangay kapitan. Iwan sintindog niya. May tayad to. Di pagkaroon, bukon, matawad problema. Uning problema. Doon adlaw madtuin kampung Simbabae. Iuli na nakulong na sinusughan sa meddo. Nagko-computer kami lang niya, kiyaunin lima niya, pababaw si lima ko. Nahamasa natin ni Wayna. Unin hati niya yaddo. Mga tuwa. Wayna babay magbayta magtubihan. Ama, apo tuwan, amin usog yadtuhan sa yaddo. Iulinan niya ako. Nabaliskat na mag-amal na. May balong nawayhan sa magulin ka ako ini. Mga tuwan. Addat Yahud wan Nasara. Subay mag-double time. Puspusun sin ama iwan ina. Impagjaga kaanakan. Isa-isa sin anak niya subulyad to halawom sin ko. Sa kaliaw ni Ivan. Yad to nakasuod yung mga kapatan budyang halawom sin uno niya. Imbudyang isa bamura.
So, maiging pagsyukur patuhan, nakaganti ang pagkupur, waliyadu billah. Yadto mga tuwan yung biyata katutan nyo, pagsyukur pa Allah Ta'ala, asyukru bil ibadah. Pagsyukur, pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, ibadat sa lagu-lagu, sindwa maas pa anak, ibadat day sab sa lagu, sin anak parwa maas, vice versa laung sin mga tao. Na, mapuas din dito mga tuwan, unim biyata sin Allah Ta'ala, hipatumtum kato, ilayya al-masir, ikaw yan, hiama mo, hiina mo, kamu katantan yan, mangarap da kamu marika ku parmansintuhan. Pangasubuhan ta kamu, sin parakala ni hadunya, bang na kamu naguno. Ang paway makapakoy ha pangasubuhin ni mga tuwang. Pangasubuhan kita niyo. Na, ilayya al-masir, hipatanto kato tanyo, sin ing kita niyo migde nga dunya, mangarap kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, inagi sinambuk makahati a pag-agama, pamung niya, pabaran niya, iwan pamung niya pa mga anak murid niya. Al-khairul ladhi la syarra fihi, aun laung niya karayawan, way nakangian niya, aun karayawan, way nakangian niya. Naunang karayawan niyan, way nakangian niya. Al-khairul ladhi la syarra fihi, karayawan amin wayroon nakangian niya. Ing karayawan amin way nakangian niya, al-afiyatu ma'as syukri, ing karayawan amin way nakangian dumatong kaniya, al-afiyatu ma'as syukri, amin yanu garaan kausin Allah Ta'ala, karayawan pabaran mo, karayawan parijiki mo, ingkatan karayawan niya tupiag syukur mo pa Allah Ta'ala, khairun la syarra fihi, marayaw wayroon nakangian niya. Nawanging karayawan doon kayo mo, dihil sintuhan, wala mo rapiag syukur kaniya, hapangatod mo karayawan, sa bukon karayawan. Al-afiyatu ma'al kufr, yung karayawan dihil kayo mo sintuhan, ipagmasyat mo, napila na yung tao, kaya hilan sintuhan, masambu imbaran, mataod pulag-pulag, malingkatin lupa, makusugin panggayo, sa wala tuwan kaya pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga katautay manghuram, in papatangkisan ka to tanyo, pakaunon kita nyo, hipabagay ka to tanyo, in mga sila nagsusukur, pamahasot si mahatinggin. Dahil nga sa babiyad to mga tuwal,
Biyaita sin Allah Ta'ala suratu Ali Imran. Wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Tungbasan na muda. Hirihil na muda parman sin Allah Ta'ala into tungbasan. Karayawan sinahinang nilariya dunya hitungbas na muda kanila hadlaw ka na kan. Hati niya tiyataw ka yung karayawan. Hati niya subay kita niyo magtaw karayawan. Bukun karayawan sintao patao sa gawa tuan. Karayawan sintao amin beta sintuhan dahon niya padlaw ka na kan. Ay mutuan kalupahi, ayaw na to kalupahan, mig kita nuri kang kantil masarap, madto paway kantil. Mig kita nuri nga badyo malingkat, sali na yung badyo singkatan, kuko puti. Wayron libais. Way, hangkangan katan, kuko puti. Nah, dengan sabab itu mga tuan. Inallahu subhanahu wa ta'ala biyaitaan kita ni. Ma yaf'alullahu bi'ajabikum in syakartum wa amantum. Di kamu siksaun sin Allah Ta'ala. Dihinangun sin tuan yung pagsiksa kanyo. Ma yaf'alullahu bi'ajabikum. Di kamu siksaun sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di dunya sambil paadlaw akhirat. In syakartum bang kamu nagtag-ipon patuhan salta nagsyukur kamu kaniya. Katahan ini bang nato piyag ibadat taning kabayaan sin Tuhan. Ang papiyag syukur nato kaniya. Way kapirigluhan na tulun niya. Ba't sabab wala kita nyo piyakarisin Tuhan pa dunya maghiluhala. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ay niulara kayong sarasin Tuhan. Hababaw sing gumisin ubus na piyarahan niya. Maghatula mo na yung kanabihan iwan karasulan. Agaran niyo na sadya. Ing kabayaan sin Tuhan, ayaw niyo na akaraing kabayaan sin kamu. Nah, di kita niyo siksaun sin Allah Ta'ala. In syakartum, bang matan-mataning kamu. Hipagsyukur niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buko ni pagsuko niyo pabaran niyo. Buko ni pagsuko niyo papagkahin niyo. Di kau tupon. Way na hinang muhabaran mo misan ang sulagununo. Di ako way na hinang mo. Dahil di niyan katantan. Min Allah. Pia panjarian sin Allah subhanahu wa ta'ala ubus na. Ingkataan kauunahan na to, ubus na pia panjari. Simahasut simahating. Dahil nga sabi to, ay nakaw magsyukur pa isiw-siw. Sabab di to pun pagsyukuran. Way na hinang niya. Inalaw mo maingat siya. Siya nagpaingat ka niya. Way ratuan, way. Sanang sulag way rakan niya. Ingkatan yan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. In syakartum, bang kamu nagsyukur pa Allah ta'ala. Wa amantum, iwan nagparat saya kamu.
Aun nagsyukur, bukon siya bariman. Negative syukur. Way rakarayawan sin pagsyukur niya patuhan. Kalu-kalu patao aon. Ang pambayaran sin tuhan yung pagsyukur niya. Way mga tuhan. May tayad to. Anyayan tuhan bukon. Amin tao yad to inanyaya. May ta siya na hinang anyaya. Sabab kal na wala niya. Iya din kabayaan sin tuhan. Diya sin sa kaula-ula. Siya na imayngat di nga kataan. Biasin sa kaula-ula, siya na ingenious di nga kataan. Wayroon, inyad to ang aundeng kaniya, nakabidda siya nga kataan, hipagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa siya rin mahinang kupuro. Ampa rin na kapag kupuro. Ampa rin na kapag takabur. In uno-uno na, iyanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. In syakartum, wa amantum, kitayan tayo manghuda aram dahil nga sabab yan paladyuhon tanyo yung pangatud tanyo sabab bang di lumadyo yung pangatud tanyo pakabayaan sintuhan lumadyo yung pangatud na to pakabayaan na to aturun magsusungil lingkat simpagpalingkat sintao sindunya sa kawatuan piriglo kalupahan nila ilingkat simbiyata sin Allah Ta'ala adlaw kana wayrul lingkat sindunya dahil nga sabab yan mga sila umat na kauna iagad nila maning kabayaan sintuhan sibanyang sila nagula di adunya maita iagad nila na din kabayaan sintuhan unim beta sintuhan kanila khud nasibaka minad dunya na inikaw yan ang suku-suku murya dunya kawaan hadjayad do sana ay kau kumawa simbukun kaimu dahil nga sababian yung mga sila na kauna aun dua para kala di nila butasun indua ini kauhan tagupat ka dyan di mabutasin dua ini unutuan indua yan al-haq wal-ad di nila hibutas sa akal nila di nila hibutas sa pangatayan nila di nila hibutas sa suara nila di nila ray sa bibutas hapito ang gautabaran nila inuno in kasabunnalan iban kaadilan may tayad to sa babamod tindakan kanila sin Allah Ta'ala na bang kasabunnalan way pagputing bang kaadilan way paganyaya amad tutuhan dengan sabihan subay matapilin dua yaun al-haqqu wal-adlu na bang wala doonin dua yaun in natapili sab al-kazibu wal-dhulm in nabubutok amo na yung pagputing iwang pag-anyaya atau paglaw amo yan inamasana to ini dahil nga sa biyad to mga tuan maun kita nyo pakabayaan sin Allah Ta'ala khudh nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya ay mutud kalupahi in siyuko kayo mo sintuhan diha dunya sa ibut-ibut kayo mo sadya misan pa yung kayo mo bang mataod na lilingad din kayo mo bahagi kain suko mo
makapinyan bukon na kayo mo. Piangandul sadya kayo mo. Amo yan mga tuan. Di papalupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ay mo tuod kalupahi. Aon siyuko kayo mo sintuan diya dunya. Bukon ikaw nagsuko. Ada kalalaw mo kako yan. Bukon. Amo jimbeta kayo mo sintuan kayo mo. Ampay bukon kayo mo. Mag-anya ya mga tuan. Inhiluhala hadunya ini hamasa na to. Piagbakayan sintaw magputing, waliyadu billah. Piagbakayan sintaw mga kal, mga nyaya. Bukunin piagbakayan sintaw al-haq walan. Impagbakayan. Suway kasabunalan iwan kaadilan. Nah, ang panakita ni Ubiyaitaan sin Tuhan, ya'murukum bil adl. Naraak kamukatanin umat na kauna iwan sinagitungan iwan sinaulihan. Salindakan, ya'murukum bil adl. Wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Magpabuntulin nakura iwan sintindu. Maka ada kabayaan sin Allah Ta'ala. Kalna kalasahan sin Allah Ta'ala. Imanga sila mabuntun. Imbanga sila nagdarasing kasabunalan iwan kabuntulan. Yuhibbul muqsitin. Peta sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam ala manabira min nur. Nakataim babaw ring akataan. Pataim babawon sintuan pakataasan. Himanga sila impiagbakayan nila, magtag-ipon patuhan, magsukur pa Allah Ta'ala, papag-agarun nila, ingkasabunalan, iwan kaadilan, ala manabira min nur. Patayang babawon sila sintuhan ng kataas. Sila yung nakataas. Dahil nga sabi ang mga tuhan, ayaw na tutay ko na ng pagsukur patuhan, amo yan ng pagbakayan sing kita niyo. Biya na simbeta sin Allah Ta'ala, anis kurli wali walidain. Pagsukur mo patuhan. Sin naipat kaw yama mo kaina mo. Pag-ubos yung pagsukur yan to, wali waliday, pagsukur na kaw sa pauno. Yan mga tuwan. Asyukru bil ibadah. Pagsyukur hapag ibadat patuhan. Hinsang bahayang makalimang karumang kaadlaw ibadat yan pagsyukur pa Allah Ta'ala. Daha sila magpanun. Asubuhasin pag-ail mo bang kurikda. Lilingain hinang nila pag-ibadat bang biyadiin. Bukon mang liling sing kangian. Di manjari. Bahan ang niya tabunan mo. Ay mo bukisi, ay mo panuisuy. Na. Wasyamu syukrun lillah. Inibadat mo pagpuasa. Ang pakimugdan, inibadat mo sambahayang kimugdan, inibadat mo pagpuasa kimugdan, indo ayan pagsyukur pa Allah Ta'ala. Jackpot, di magpating mga tao nakapagtagipon marayaw. Nakapagsambahayang marayaw.
nakapagpuas sa marayaw, syukurun lillah, pagsyukur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pun pagsyukuran ng tao. Misang pabyadin ng kawasan niya, misang pabyadin nun. Bang wala doon yung pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jakatu was-sadakatu wan-nafaqatu wal-musa'adatu syukrun lillah. Impag zakat mo, impag sarak mo, impag napaka mo, bang mo yagad pat inakabayan sintuan nga yan ibadat, bang kugdan yung pag-ibadat mo, syukrun lillah, pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajju syukrun, hajjul mabrur, amin haji na tayma, amin paghaji na tayma. Al hajju mabrur laysa lahu jaza illa jannah. In paghaji kimugdan haatulan, wala siya himinang syara sin kabayaan niya, syara da sin paghaji niya agad niya. Man istata'a ilayhi sabila, bata murad tin iagad niya atulan kabayaan sintuan, wala siya naginang atulan kabayaan niya. Inibadat yan, syukrun lillah, pagsyukur pa Allah ta'ala. Biadagbo sa mata na amasa na ito, ibukon pagsyukur, pagtakabur, waliyadu billah. Mataud mga Tuhan, wa kullu khairin ta'maluhu wa tu'allimuhu, wa kullu khairin ta'maluhu wa tu'allimuhu syukrun lillah. Ingkatan marayaw hinang mo, ingat mo iwan simpiang hindo mo, ang paiyamalan mo, syukrun lillah. Takwa Allah, in pagmabuwa pa Tuhan, syukurun lillah, pagsyukur ka. Wala amalu salih, iwan sinhinang marayaw, amin biyayta sintuan buko ninang marayaw biyayta na to, buko ninang marayaw piyagisunan na to, sa hinang marayaw biyayta sintuhan iyamalan na to. Fahada syukrun lillah. Fahadil ibadah, amin ibadat yan, iyamalan na to, in papaamalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini yan Tuhan, syukrun lillah, pagsyukur pa Allah ta'ala, amo yanim marayaw pagbakayan. Tay manghud na mga arama na ingkatan-tan niya ito pagsyukur sa gawa laong si mga sila makahati, pamung si mga sila makahati na kau na rin katutaning minas sahabati fi ahdi rasul wat tabi'in ila yaumina hadha, impamung nila afdalu syukur aun sa rayaw-rayaw pagsyukur. Ingkatan-tan niya tumarayaw sa gawa innaka lawi indayaw
bang nakalabi na indayaw, amo na yung sarayaw-rayaw, narakatan. Asibi dakula marayaw, nara na bang masabot na sarayaw-rayaw. Nauno yan. Afdalu syukri alhamdulillah. In sarayaw-rayaw pagsyukur. Napun na rin yung katan pagsyukur. Amo na in pamung sintao. Amo na in lapal sintao. Alhamdulillah. In katan pupuji-pujihan. In tu punda pujihun. Bukun aku, bukun sila, bukun isiu-siu. Di kita ni tu pun pujihun. Di kita ni tu pun gulalun. Imang gugulal singgulalan Allah subhanahu. Immatub da puji-pujihun. Ingkatan pupuji-pujihan. Intu pun da pujihun Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian mga tuan, hinggihanap tanyo harum ini. Asyukru bil ibadah. Pagsyukur, laway, ringa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. Mga katautay manguran na mo. Ano garaan kita niyong sinallahu ta'ala karayawan? Marana to maglundang panun. Ing kabayaan sinallahu ta'ala, hipapanun kato taniyo, im mga sila nagsusukuro pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mabintao maingat magsukur pa Tuhan, maingat na siya magsukur pa pagkahinyamano siya. Tub-tub na sa jarid to mga tuhan, ganapan na to dakuman, miabot na waktu. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa sadad wa an yaj'alana jami'an hudatan muhtadin wasya'ina ilal haqqi wal khair. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.